Ćao ekipa, ja sam barbecue šef Davor, a ona je barbecue šef Goran. I dobrodošli u novu epizodu Davorovog kratka. Danas ćemo vam pokazati kako se peče steak. I ovdje imamo dry age ribeye steak. Zašto ribeye steak? Zašto je tanak kao što da je na riban? Ribeye steak mora biti što mekani, što tanji. Zato da lijepo se ispeče, da ne bude žila. Kako pečemo steak? Pitate me, kako pečemo steak? Kako pečemo steak, Davore? Steak pečemo tako da ga stavimo na naglu vatru. Inače dobro izmariniran uvijek. Dobro izmariniran, najbolje 2 dana u ulju, luku, paprici. I senfu, ne sem zabraviti. Senfu premazan. Sad mi smo bili malo ljeni, nismo znali da ćemo snimati. Stavite ga na naglu vatru. Zašto piletina okolo? To je poseban detalj. Znači mi želimo da aroma barbecue piletine pređe u steak. Znači, to su one baš finese koje samo radimo na specijalnim eventima. Ali moramo se požuriti jer steak, naravno, kao svaki komad mesa trebate okretati što više i što češće. Znači, samo ga okrećite. Okrećite ga. Ko na ringi špilu. Okrećite ga. Samo ga vrtite. Samo ga vrtite ga što češće. Morate ga vrtiti. Ne znam da li sam spomenuo da ga znači, steak se okreće u prosjeku 100 puta po centimetru debljine. Znači, samo ga okrećete, slobodno ga nekad istisnite malo, nekad. I naravno ako imate neku dobru pivu, malo pive. Da. Skoro sam ga zaboravio okretiti. Vrtite ga. Stisnite ga. Vrtite ga. Dry ageni, naribani ribeye steak. Odležan 40 dana. Vidite ove crte po njemu, kojih ima miliona. To je grill marks. To je kvadrilaž. To Davor kvadrilaž. Mislim da je gotov. Kako ćete znati da je gotov? Kad ga stisnete mora hvatljaj otići do kraja. Ne, još malo, proćemo sada. Gotov. Idemo ga narezati. Režemo ga kontra na resice, koje su lako vidljive. Tanke šnitice. Jel to medium rare? Pogledamo, da man više na rare stranu. Krupna sol. Uzmite ovako malo u ruku, nemojte štejce soli i... Odlično. Kako osjećam piletinu? Sjajno. Probajte. Ribeye steak. Ćao. To je to, ne treba ništa, tako.